E khublei ye phi waro ki pralok ki wasnyau suk wo up e ki khubor how new channel ki khubor ki wakwa open snyau chaphi wa viral e video wapan la im ki Indian Army ya wa kulom namo u tracker wa da sa kut haperdi Synrang la ars ngi khlem Baam khlem di te tons dangi chi khubor hadin ars ngi khlem Baam khlem di yi uwi na ki khanro uwa ar paulis nem irta uwa da sa kut haperdi Synrang hakap ki mohe hapalakat district ka Kerala dapan laj im ya oda ki Indian Army hakastep Wednesday ki army team da ya poi ki ha iti ithawa emu deptes dang ki ura ya o chajrong we marsin poi hajrong da ei Baam ki ya o tangwa daman iwa saja bhawo ku ya uti Synrang he wei uti ubru uwa sa kut uwa da tip kam u ar babu dahap uwo chong ya man ipor haluti ka National Disaster Response Force team da yarap ko ya uwo kusuk na iti ithawa sa kut u hadu wa poi chapaden yong uti Synrang depte libo ki ya u cha ka district hospital neiliang ki wa hayung hasem u ar babu da ong ki kamni teto tang wada yo uchijo le document hi e khublei ye jing duwa yong ki wa bon walang neiliang Chief Minister ka Kerala Upina Rayi Vijayanda udaka statement wo khublei karpang ya ki Army Air Force Coast Guard ki Police Fire and Rescue Team NDRF District Administration Medical Team People Representative wa ki wa chongchnong dewa ongkamni da yi open laj im ya ubabu wei wora ya o neiti ithawa sa kut u hadu chapaden lom wei dau ile ye sumar wa emkam u hei wo miat chai miat nang hakati ka video da yo iwa uti ubru da khublei u ya ki Indian Army wei da do haro uki hadin wadep ki o open laj im ka state government da ongko waha ka step Wednesday ar kan hun ki Indian Army da yapoi ki hapalakat district ka Kerala yo yarap hadin wasa kut ukhanro wa ar paulis nem irta haperdi Synrang hei por watrek namo waku ki ya uti Synrang hakatu kasngi mande ya kiti ki ar kan hun ki Indian Army da pha ya ki da ka state government kawi na ki kan hun kan thup ko ya khat ar ngut na ka Madras Regiment Center Wellington wei da poi ki ha iti ithau da ka kari langba usarok hei por chiwaji chiteng steps yaw kati ka kan hun kan thup ko le ya ki wastat wo kulom deilang wa ki tiar kulom sakawi wan ka kan hun kan thup ko ya ar phau ar ngut na ka Parachute Regiment Center Bengaluru wei da lai chwa ki da ka aircraft chasulur kani ka kan hun da poi ki ha iti ithau hei por so waji step ka Wednesday ya kate ka rescue operation das dang ya ka hei porsan so phausan namon ruduna step ka Wednesday dapan emkam da ki drone wo ya thau hei thau wa uti ukhanro wa sakut wei Chief Minister ka Kerala Upina Rayi Vijayanda tweet ha ka tu ka step Wednesday wa dapan emkam ki yei buit ibor yong ki hei wo pan laj im ya uti ukhanro iti ijia da jia ha ka tu ka sngi Monday hei por wa ubabu chiruk wakilok yong odaku ki chajrong ulum kurum bachi hacheradu palakat wei hei por wa hier ubabu da teler uha umo wei da sa kut uha khap ki mohe haperdi Synrang kam wada yo bi hakani ka video wat lada ki pralok yong oda ya le ki wo yarap ya ole tangwa ye ki kamte da ya hir ki depte pentip ki cha ki pulit hei wa ki chipai da ya wan ki ha ite ithau wei da mut ki uyarap ya o dei wapan emkam da ka helicopter tangwa ye ki nei da wasi ware ibnen kamte da sa kut u heite hado ars ngi khlem Baam khlem di ish nsnyaw ye di umudurnde ars ngi khlem Baam khlem di haperdi Synrang sa ibnen wasi chke skhet ute ubru kat ite ijing le dang imbayu tangwa yo he yu ong nte ini waro te wa emlang ublai wa ose meite mado o na aite da yap hi u te du kini don hi ki khubor ki wakwa open snyaw chapi yigi khubor da poi chwa kut khublei ye phi waro snyaw bha ye subscribe your new channel khnang wa yo pten cho phi yo yigi khubor wa thame he kiten panar khublei chipon